Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Roma Kapitulo 12, versikulo 18. Aramiden yu amin akabaulan yu amakilangan, asi kakapya iti tunggal maysa. Papagayam, hintay denggan ti maysapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nagbayag mo ti pa nagis-istoryayo ka ni Gladys? Umana ka mo tungtungan dito balay. Apay, awan trabaho na iji balay da? Ay, si kakit dimat. Nalpas namat nga ta amin na trabaho na Apay akasla allergic mo ni Gladys no may dito'y balay. Kasla saan mo akayat nga mo umay dito'y balay? Diyak nga rod ka ti pa nagkit-kita na kanyak. Anya, kit-kitaan na ka? Kitpun met. Ay, saan mo nga ibaga ako sunada na katigayim ko? Kasta ti madlaw ko itigayim mo. Apay, saan mo akaya tigayim ko? Pakawan. Diyak la kurso na tigayim mo. Ay, nakabsat ko. Nakapilpili ka, no kasta. Kano nagpintas ni Gladys? No napintas parakan ka, saan kanyak? Anya? Asino nga'y nga ro tinapintas parakan ka? Amom di apo ko ni Bagat Sandra, di abagatan. Di nga'y agnagan iti Jackie. Ay na, dayjay, ti kayat mo? Imbag ano kayat nakadayjay? Saan ka di nga agad-adal iti kolehiyo, dayjay? Wen, kat dayjay terarmag ita. Ay, kat good luck nga rod, kabsat ko. Sapay la ko matakayat na kanto. Kaano nga sungbatan na, Jackie, ading ko. Amo mat nga agad-adalak pay lang ang manong. Uray no sungbatan na, sa anak mat ngagbalin ato bang iti panagadal mo? Agpayso, manong. Wen, tulungan ka nga agadal Ngam adda kondisyon ko Nukas pangarigan ta sungbatan ka. Anya nga dayta? Ilimod ta pay lang ti relasyon ta Taagungot ni apong ko no maki-boyfriend na. Awan problema ading ko. Kasano nga rod, sungbatan na kon. Sige manong. Ngam ikarim atulungan na ka. Mapanak manin ag-eskwela inton bigat. Sige, ikang ka iti pamasahin nga agbiyahe inton bigat. Agyamanak nga rod manong. Apay nagmaya ti isam mo, kabsat ko. Kunak to, matakayat nak ni Jackie. Pag ko naamot, akayat na ka. Sinong batan na kon? Akpayso? Ituwan, kaya na ayat kon. Ang ilimod mi pala ka no ti relasyon mi. Tasaan akayat ni apong na no maki-boyfriend. Di, limod nga ron, ti relasyon nyo. Kapilitan tagis iskwela ka nga ron. Naibagal daw mo, Jackie. Kailiw ka na makita. Aping may kapailangan dito balay. Apay ka di. Sigud mo't nga umayak Saan ka di ako nak nga ilimod ta ti relasyon ta? Ilimod tamat. Dito mo't ibagbaga adatan. Saan nak nga rod asagsagida na? Ang mga numakita ni apong. Kampay di, agar-aram kapailangan. Wen, di ka madanagan. Ikan nakadimanan iti kwartak inton ang subliak iti pagadalan? Wala, ikan ka. Imbag lakit din taadda ka amang tultulong kanya. Kanayon nga minakurang ti allowance ko. Kakaasi ak amang ibad budget iti itadda kwartak. Kasta ka di? Sana bale, tada ko namang tulong kan ka. Kaano nga rod ti panangted mo iti kwartak? Ita ka din? Wala, tama nga no dyan makauma inton bigat. Ay, agyaman ak no kasta, Rodel. Naglawa matkanti naradom apagmula manakaw. Ay, uwan tatang, nasken doble ti gagat ko ita. Nay, taapay. Mga sawa kan? Saan pa kaya't ko dakdakil ti maitulong ko ni Jackie. Anya? Tultulungam ni Jackie. Uwan tatang. Ay, saos anak ka. Saan mo pa'y nga asawa? Hanggang tultulungam mauna. Uwan tagis iskwilang road. No kasta, ibagam nga agkasar kayo nga umuna. Sa mo tulungan iti panagadal na. Saan nga rod ang mabalin?
Tay manugot ang iti kondisyon na asong batan na. Basta ilimod mi ti relasyon mi. Saan nga minakayat ni Apong na ama ki boyfriend ni Jackie? Ay saus, narigat ti kasta baraw. No isukat na kantaw, ay awan maaramidam. Ta saan mo mat ngarod nga asawa? Saan ka nakasigurado ka ni Jackie? Di naktulog ko ni Jackie, tatang. Istrikto mo't ni Apong na. Iso saan to nga rod ang makaboyfriend iti sa balay. Hi, Manong Rodel. Oh, anyat masapul mo, Gladys. Awan ka din ni Rema? Awan. Apay, ada ibagam kan ko na. Ada ko mga Rod, Manong. Pasensya kan tawan ni Rima. Agsubli kan tulatan. Mabalin ka din nga urayag laangan. Mabalin ka diti makais-istorya kanya ka. Ay saan? Ado pa'y tiramindat. O sige, panawan naklatan dito salas yun, no adar aramidam. Urayag ni Rema. Anya? Apay, importante launay ti ibagam ko ni Rema? Amok no apay akanayon ka nga umay dito balay. Gaputa kayat nakama kita. Tigunam, jak madlaw akursonada na. Ibaga kong tipod no Saan ka akursonada? Ken addan ka ayan ayat ko. Ni Jackie. Iso ti klase ti babae kayat ko. Saan nakasken ka? Apay mo tinakas na ti bagbagam. Gaputa jak kayat ti kanayon ayo umay mo dito balay. Apay awan trabaho mi di balayo? Ay, sige nga Rod. Mapanak pa'y. Pasensya kan. O sige, sa anak ton nga umay dito balayo. Apay nga taasan matan nga umay ni Gladys dito'y balay. Ay, kat masaya at saan nga umay? Ay, apay nga ta. Amom ka di akas lakabsa ti pangibilbilang nga kankwana. Apay mo? Diyaka mo ngam asidagdarik na kankwana. Nasingpat ngamin. Uray may sa tigayim ko. Basta kas kankwana. Rumbang lang agsingsingpat na. Awan lang aroden pamuyan na. Sakit na alas ti ugali na. Di awanan. Oy, sobra ka mat. Adamot itsura na Apay si ka, gwapo ka aya. Ado mo ti atiwak dita Saan ka unay nga aguy-uyaw kabsat ko? Madiday ta. Ado ti tao ita sabado tatang. Apay, at dapay gatangam aya. Kahit ko ti gumatang iti irigalo kini Jackie tatang. Ay unay ay. Ikam lang aroden iti allowance na. Igatangam pa iti regalo na. Ay kat siyempre kasta ti panagayat ko kini Jackie. Intun maminsan taon. Tanay, nagado a tao. Agawit takit din. Alang aro tatang. Maminsan ton. Nay, anak ko. Kumita kay Jaya Banda. Saan ka dian ni Jackie day Jay? Adda kasinsin na labay na alalakay. Ni Jackie nga peso. Kat nag-sweet da iti kasinsin na labay na. Asit kak ida tatang. Ay saanin. Iti daytaan ay matangam. May sa ti kayat na asawain. Luklukun na ka ni Jackie. Saan ang nasaya at ikababalin dayta a babae? Iso nga i-break mo. Ta saan pa'y analadaw ti amay? Nasaya at matadakan, Rodel. Kasapula kami ti kwarta. Ada babayadan mi iti pagadalan. Ibagam iti boyfriend mo, Amaysa. Ta iso ti bayad iti ko na mababayadan. Anya ka din ti bagbagam. Si kalaang mo ti boyfriend ko. Ulbod! Nakita ka itay nga adda ka kuyog mo. Nag-sweet kayo, bay. Lukluk ko nakalaang. Ibagam man ti pudno kanyak. Inayat nak ka di. Wano ti kwartak lang tinapatagkan ka. Sorry, Manong Rodel. Ngam nabayagan akayan ayat ko ni Johnny. Kat iso ti ayat. Wan sirbi mababae. Isublim dagitin intad ko a kwarta. Pangalaak nga iti kwartak, Manong. Bayadak to intun addan trabaho. Napintas nga agpaiso ni Jackie. Ngam saan mo matgayam akabukbukodan kabsat ko? Awanan painday dya babae. Kwartak lagayam ti inalmanan na. Basol mo matlaang. Tanagpalo ko kakinkwana.
Tay ko nada nga rodan, awan ti mangloko, no awan ti agpaluko. Jak mata mo, kasjay gayam ti ugali na. Amumat, asaan kayo pa'y anak kasar, ngam aggasgastos kakit din para kan kuana. O saramat ngamin ti panunot mo, kabsat ko. Gapoy ti panagayat ko kenkwana. Iso nga, kasjay tinaramid ko. Pues, balbaliwam day tanga style ti panagayat mo, kabsat ko. Anak ka, damag ko nga damanan gasgastusam a babae. Talaga kami nakurso na anak ni Heidi. Nagpintas kami, tatang. Iso ti kayat ko ama asawa. Ay, ibagam tagkalay sa kayon. Sige, padasat nga isingasing kenkwana, ngagkasar kamin. Ay, katun tangay gasgastusam matlaeng. Isingasing mo, ti panagkasaryaw. Ay, nagswerte akong tatang. Numan nugot ngagkalay sa kami. At ako may pagakkan ka, mahal. Anya dayta, mahal. Sapay la ko mata, umanugot ka. Anya ngamin dayta, mahal. Kaya't ko ngagkalay sa ko man. O kwa, mahal. Ikan na kumapay tinaan-anay apanawan amang panunot iti dayta nga imbagam. Sige. Agam, sapay la ko ma. Di mo ko mabaybayaganay. Kumusta nga iti ibagbagak a panagkalay sa ta, Heidi? Kwa, Rodel. Sige. Umanugot ak ngagkasarta. Ang adanas kan ama-amuam. Kat adakan ka. No kaya't nakpay nga ikasar. Anya nga inday ta? Kwa, Rodel. Masikugak. Anya? Sino ti amatisikog mo? Ni Derek. Ha? Kunak no ay ayatan na ngam saan matgayam. Idimpod no ka masikugak. Saan mata na nagparparang kanyak. Nagpukaw mata na kasla asok. Anya? O anya, umanugot ka kadi ang mga langon iti dayaw ko. Sa anak atanga. Tapno itakder ko ti saan ko aputot. Gunggunam aday ta, napasamakan ka. Agpapada kaya amin ang babae. Manluluko kayaw. Manggagamit kayaw. Para kan ka, kabsat ko. Anya da ito eh? Invitation card. Anya? Naggapan na? Ni Gladys. Ha? Agkasaran? One. Kat siya, ti maid of honor na. Amom ka di a foreigner, ti pakiasawaan na. Guwapo, kan nabak ng a foreigner. Agpeso ka dito ibagbagam? One. No kaya't makita, dumar ay kanto inton kasar na. Kasla mabainak, mat. Pagbainam ko mangay, mat. Saan ko naibagakan ka? Pinabainak idinig Gladys. Iti umay na dito'y balay nga awan ka. Anya? Ay, sumat lagayam asaanan nga imimay dito'y balay. Anya ti imbagam kuana. Apay ako na mapinabainam. Awan ka dito na ibagbaganakan ka? Awan, mat. Imbagak iti, asaanan nga umay dito'y balay. Imbagak nga mo, akorsonada na. Ngamjak kayat. Anya? Naiturad mo nga imbagati kasta? Kat saan mo matasigurado na agpayso akorsonada na ka? Isong arod ang mabainak at dumar ay iti kasar na. Dayto yan ti gundaway mo nga agkid daw iti pamakawan kankwana. Anya ti ammom no iti panagkid daw mo iti pamakawan kat saan da kanton alukwan dagiti babae. Congratulations kada kayo adwa. Thank you, Rodel. Naragsakak parakan ka, Gladys. Sapay la ko ma. Tapakawanan na, no nyaman tinaisaw-sawang ko idikan ka. Awanin kanyak day dyan, Manong. Nabayagan ang napakawan ka. Kahit naragsaka kon itibiyag ko ita. Imbag ka pa'y.
Tanabirukan ti lalaki apudpudno amangay ayat kan ka. Oray si kamat manon. Mabirukan tulad na ti babae, amangayat kan ka itinapudno. Basta ti sapulam a babae, katay na pintas, ti panagpuspuso na. Iti panakiasawa, naskan aso kimatom an naimbag ti ugali, kan aramid na. Di kamot mang pasakit itirik na, tapno saan nga agbalatukan ka. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok ti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, nainbang nga oras kada kayo amin.